FARDC ikomeje amaoperasiyo akomeye gusubiza inyuma AFC ishaka kwigarurira ibice n'ubundi maze iminsi yarabambuye. No operasiyo zikaze mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, yaba mu bice byo muri Sud Kivu no muri Nord Kivu. Muri Sud Kivu ho mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri kwigenekerezo rya 24 Ruhuma 2025 agana ku isaha saa 10 za mu gitondo, ingabo za FARDC Force Armée de République Démocratique du Congo zatangije ibitero bikaze kandi biteguye neza mu bice bitandukanye byo mu gace ka Kavumu no mu nkengero zako mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kuko amakuru yizo ari guturuka ku baturage no ku masoko atandukanye bitangaza, ivyo bitero byatangiye mu buryo butunguranye, attaque surprise. FARDC yakoresheje intwaro ziremere n'izoroheje zirimo mortier, mitrailleuses, rudre, rocket, RPG ndetse na face d'assaut mu rwego rwo kugerageza kwisubiza ibice bivugwa ko byari byarafashwe n'imitwe yitwaje intwaro irwanya leta ya Kongo. Amakuru aravuga ko FARDC yari yakoze igenamigambi irikomeye rizwi nka planification stratégique rishingiye ku iperereza ryimbitse, izo nakita ko ari renseignement militaire, bigatuma igaba ibitero byihuse kandi bigamije gusenya ibirindiro position y'abanzi, kubatandukanya n'inzira zabo zitumanaho no guhungabanya ubushobozi bwabo bwo kwisuganya logistique et commandement. Nkuko bigaragara ibyo bitero bikaba byabimburiwe no kurasa hakoreshejwe artillery zari zigamije kugabanya imbaraga z'umwanzi no gutuma ajagarara. Mbere yuko hiyongera ingabo z'abakomando zakoze ibitero byo ku butaka zageragezaga kwinjira ku birindiro by'abarwanyi, imirwano yamaze amasaha menshi yumvikanamo urusaku rw'amasasu menshi, ibyatumye bitera ubwoba n'impungenge zikomeye abaturage, by'umwihariko abatuye mu duce twegereye aho imirwano yabereye. Abaturage benshi bahisemo kwisha mu nzu, abandi bahunga berekeza mu bice bifatwa nk'aho bitarimo intambara mu rwego rwo kwirinda kugirwaho ingaruka zikomeye n'imirwano. Amakuru ari guturuka ahatuye abaturage aravuga ko hari ibikorwa byangiritse cyane cyane amazu amwe yakubiswe n'amasasu ndetse na za morosiye, bikaba bigaragara ko bikomeje kuba bibi cyane. Nkuko bivugwa, inzego z'umutekano FARDC igamije guhagarika burundu ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, gusenya imiyoboro yayo, kugarura ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abaturage. Ibikorwa biri mu murongo wa Operation Militaire de Grand Avengre bigamije gukumira ubwigomeke no gusubiza leta ubushobozi bwuzuye mu bice igenzura. Abasasanguzi mu by'umutekano baravuga ko ibi bitero by'uyu munsi birerekana icyiciro gishya cy'inyongera y'igisirikare cya leta ya Kongo, bikaba bishobora guhindura isura y'intambara mu gace ka Kavumu ndetse naho mu bice byegeranye. Nubwo ibi bikomeje kugenda biba, si ibyo gusa kuko biravugwa kandi biranemezwa ko mu bice bitandukanye byo muri Nord Kivu ahitwa Katoyi naho hongeye kuba urugamba rukomeye, ndetse biratangazwa ko abaturage benshi bari kuzinga bahunga, bizakomeye cyane, bizabaye bibi cyane. Abariyo baduhaye amakuru agira ati ku cyumweru nibwo ibintu byongeye kuba bibi cyane mu bice byo muri ahangaha aharindira ikomeye y'abarwanyi muri teritwari ya Masisi, ahongeye kugabwa ibitero bikomeye by'ingabo za leta zifatanyije n'abazarendo. Amakuru ari guturuka muri ibyo bice atangwa n'abaturage aragaragaza ko amagana y'abaturage bahunze ingo zabo mu gitondo cya kare, bakwira imishwaro berekeza mu bice batekereza ko bifite umutekano. Abaturage baravuga ko bumvisha urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byatewe ubwoba n'akaduruvayo ahitwa Katoyi, Kibabi no mu nkengero zaho. Ibi bitero kandi bikaba bisize mu minsi mike hari indi mirwano ikomeye yabereye irubajya mu gace gafite akamaro kanini mu bukungu kubera mu biyagaciro hacukurwa cyane cyane koruta. Ihohoterwa rikomeje kugenda rigaragara muri bice, biravuga ko abaturage bari kugira ibibazo bikomeye. Amakuru yibanze aragaragaza ko abapfuye
ari abantu benshi nubwo umubare nyakuri utaramenyekana neza kubera imbogamizi z'itumanaho n'umutekano muke bikoma mu nkokora abagerageza kugera ahabereye imirwano. Abaturage baravuga ko hari abasivili baguye muri ibyo bitero, abandi bagakomereka, inzu n'ibikorwa remezo bikangirika. Imiryango itabara imbabare iragaragaza ko hakenewe ubutabazi bwihuse burimo ibiribwa, amazi meza, ubuvuzi n'ubuhungiro bw'igihe gito kubimuwe n'imirwano. Teritwari ya Masisi imaze imyaka myinshi iri mu bibazo by'umutekano bitewe n'imitwe yitwaje intwaro ikorana byafi na leta ya Kinshasa iharanira kugenzura ubutaka n'umutungo kamere. Kuva umutwe M23 wakongera kubura imirwano muri 2021, imirwano hagati yawo n'ingabo za leta yakomeje guhindura induka mu rundi rwego nk'uko byagiye biba. Abaturage benshi bari guhungira i Goma, ni mu gihe kandi no mu bindi bice bitandukanye bya Minembwe imirwano ikomeje kandi ikomeye nk'uko Roko Infoma wacu Safari agiye kubitubwira, akatubwira situation iri kuri tere. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Safari, kugeza ubu ku mirongo y'imbere y'urugamba bihagaze gute, hagizweho n'ayahe? Nakubwira yuko n'ubundi muri zone ya Minembwe ubwo ni muri Sud Kivu n'ubundi mu mirwano iri kuboneka ariko ntabwo ihambaye nka mbere. Yego, ni uburyo bwo kugaragaza ko n'ubundi FARDC ihari ariko mu buryo ngiraga bwo kuruhutsa n'abasirikare bitewe n'uko bafite amaoperasiyo mu bice bigiye bitandukanye. yego, ariko imirwano n'ubundi iracyahari yoroheje hano za Karingi, Karongi no mu bice bya Bidegu, Magingaya birakaze muri ibi bice. yego, ariko operasiyo ziri gutegurwa ubona ko zizaba zitoroshye bitewe n'uko hano abasirikare bakuru b'igihugu cya leta y'Kinshasa barahagurukiwe, bose baragabanye, kuko nakubwira ko ino Sud Kivu umugaba mukuru w'ingabo za gisirikare ari we uri kuyobora izi operasiyo. Ni mu gihe muri Nord Kivu umugaba mukuru wungirije akaba ari nawe ari uhagarariye zino operasiyo ziri gukorwa muri Nord Kivu. Ubona yuko uno muri Nord Kivu we ashobora kuba atangiye kugera ku ntego bitewe n'uko hari ibice agiye agenda yambura M23 za hano bya Masisi n'ubundi byagaragaje imbaraga zidasubirwaho z'umurengera. Ubona yuko n'ubundi bikomeje kugenda gutya intego bamushinze zo kwambura M23 ino Masisi, cyane cyane bibanda ahari iki kirombe cya Rubaya Mining. Bivugwa ko n'ubundi bashaka kuhafata kugira ngo n'ubundi leta zunze ubumwe za Amerika bakemereye bayigishyire mu biganza byayo, kuko bivuga ko leta zunze ubumwe za Amerika zabahaye amafaranga afatika, akaba ari nayo mpamvu umusirikare uri ku mirongo y'imbere y'urugamba afite amafaranga ku rwego rwo hejuru. yego. Naho kubirebana na operation ho bihagaze gute nyirizina mu misozi itandukanye yaba muri Fizi no mu za Minembwe? Hano mu Minembwe n'ubundi mirwano iroroheje, niyo kugira ngo n'ubundi bagaragaze ko bagihari kandi bakumire twirwaneho na AFC mu kuba bafata ibice n'ubundi, kuko batabakumiriwe birasa nkaho n'ubundi bakomeza bavansa urugamba, bakoze ibyo bita defensive bitewe n'uko bafite ibitero simusiga karunduraho. Nakubwira ko ubu ikibarajije ari ugufata ikibuga cy'indege cya Kavumu, mu gihe hariya Minembwe, ikibuga cya Minembwe gisa nk'icyabangoye cyabananiye bitewe na deployment ihuriro rya AFC ryahakoreye. Ubwo rero basa nkaho barebye bati turamutse dusa nkaho tugize tukabereka ko turi muri biriya bice taktikoma bakoze, urabona ko yatanze umusaruro, kuko bahise batera bakoresheje uburyo butatu, aho bavuze tubwo ikibuga cy'indege cya Minembwe cyatunaniye, reka turebe ko twafata iki Kavumu.
ariko ikikavamo nacyo zirabananira, ariko mu kubananira baturutse Masisi kuko deployment niwe zose zikorerwa bitewe n'uko bo nta kibazo cy'abasirikare bafite. wabonye ko zahise bitanga umusaruro mu minsi 2 yonyine bari bamaze kwigarurira uduce tw'ingenzi tugeze muri tune hariya za Masisi. urabona ko n'ubundi operasiyo ziri gukorwa ni uburyo bwo kugira ngo bacungeho gatoya, nibarangaraho gatoya bahite bigarurira uduce. ubona yuko operasiyo bari gukoresha ziri kugenda zitanga umusaruro. nakubwira rero ko isaha ku isaha nakubwira ibintu bitandukanye, kuko nakubwira yuko FARDC irasa nkaho n'ubundi bisa nkaho irekereje ko imbaraga bazisubiza muri Nord Kivu harya za Masisi, kandi byamaze kugaragara kuko ihuriro rya AFC ryahise rigenda ryigarura agace bita Gasenyi. hano ni Masisi, ino zone ya Gasenyi twahita nka Pezero hariya mu Minembwe. urumva rero bisobanuye iki kuyigenzura Safari? iyi Gasenyi n'ubundi kwenda ni point strategique ya Masisi, kuko n'ubundi ni mu ihuriro rya Masisi. urabona ko irasa nkaho uyifite nyine yagira ubugenzuzi bwihariye bwa Masisi. ni nka Peza aho muri biriya bice. urumva ko n'ubundi imirwano iraharamukiye kugira ngo iri huriro rya FARDC ryongere rigarurire, kuko ubona yuko ino Gasenyi kuyitakaza bitakora. ariko navuga ko ihuriro rya AFC ryadeployinze abasirikare b'abakomando ndetse n'aba special force, nibo bari mu kurwana bitaboroheye, bitewe n'uko iki gice ihuriro rya FARDC rifitemo abasirikare b'imyoza. bivugwa ko harimo abasirikare b'intoranywa batojwe n'iki gihugu cy'Abafaransa, ndetse ubona yuko kabisa aba Bafaransa babahaye imyitozo yihariye. ubwo rero urumva ko n'ubundi icyaha ku isanaga ntiyahindutse, kuko urumva bitewe nakomeje bamubwira nubwo AFC ivuga ngo irasohora abasirikare, ariko AFC ifite umubare muke w'abasirikare. bigaragara ko hari urugamba rukomeye ariho bohereza abasirikare. ibi bikaba nyine ihuriro rya FARDC ryaravumbuye ko n'ubundi umubare w'abasirikare ari mukeya wa AFC. akaba ari nayo mpamvu ubona bisa nkaho biborohera kuba wenda baramutse bakoze ibitero bigiye bitandukanye, hari igihe bajya babona umusaruro. akaba ari nayo mpamvu ubona uyu mugaba mukuru wa gisirikare cya FARDC, akaba ari nayo mpamvu operasiyo ari kuzikora ukabona ko ziri kubyara umusaruro. ikibazo gisigaye ubona yuko umujyi wa Uvira bawurunzemo ubwinshi bw'abasirikare. abantu bakomeje kwibaza ati impamvu Uvira bayirundamo abasirikare ni iyihe? nibwo bwoba bafite baba bati kuko deployment zacu natwe kugira ngo zise nk'izijya muri biriya bice ni hariya zigomba kunyura, kuko urumva hari uduce bafite n'ubundi tw'inzira bagomba gucamo kugira ngo babe bageze abasirikare muri za Bukavu, niho bagomba guca. abandi bagaca n'ubundi ku mupaka bambutse w'i Burundi usa nk'ugira nyine uzamuka, niho deployment zikorerwa. urumva ubwoba barabufite bwinshi nabo, n'ubwo bari kugaba ibitero bigiye bitandukanye, ariko bafite ubwoba bw'uko isaha n'isaha uno mujyi wa Uvira wafatwa na AFC. kandi koko ino Uvira AFC bamutifashe hari ikintu gikomeye baba bakoze. urumva byaba byoroshye, basa nkaho bafunze bikomeye izi deployment zikorerwa muri ibi bice, aho bazamukira muri bino bice bya za Muramvya nyine no kuri ino misozi ya Munanira, bakajya ku ndondo y'Ubuvira. indondo y'Ubuvira urabona ko isa nkaho ari iri kumenasa cyane, iri kugora kurizima iki gisirikare n'ubundi cy'ihuriro rya FARDC. kuba rezima biri kugora bitewe n'uko ino ndondo y'Ubuvira irubatse, bakubisemo amaka akomeye cyane, bikaba biri kubagora. ubwo rero imirwano n'ubundi iracyari muri utwo duce, ariko hano Bukavu ho birasa nkaho barangije
kubirezima impamvu byabaye bigoye ndetse hakabaho no kwimuka kw'abaturage. Habaye imirwano ikomeye kubera ko bari bamaze kuvumbura ko hari ubuke bw'abasirikare, biba ngombwa ko n'ubundi bahita babagabaho ibitero, ariko magingo aya babashije kubirezima kubera ko hahise hakorerwa deployment, ubona ko habayeho defense. Masisi rero tunyarukiye Masisi niho ikibazo kikiriho, ntabwo bari babasha kwikusanya, ubwo baracyabasha kugira ngo wenda bakurure umwanzi aze hafi kugira ngo noneho barwane bitabagoye, noneho umwanzi bamukubiteka bisaba bamwigize hirya, urumva ko ni ikibazo. Ariko impamvu ikomeye hano batabashe kubirezima ni ikibazo gikomeye kiri kubera muri parike ya Virunga. Bivuga ko hagezemo abasirikare barenga 50,000, aba FPR ndetse n'aba FDN bageze muri no parike ya Virunga. Kandi urabona ino parike ya Virunga ni umutima, navuga ko ari iki, navuga ko ari bwo buzima bw'ibi bice n'ubundi bya Noruke. Ubu rero urumva hatangiye operasiyo zikomeye, haba izo ubutaka ndetse n'amadrone, ubwo barimo kugenda basukura kugira ngo bagire icyizere cy'ibyo bice n'ubundi isaha ku isaha. Umuntu ashobora kubabwira amakuru atandukanye, ashobora ati wenda ibi bitero byabananiye kubirezima, ariko nakubwira ko n'ubundi bisa nkaho bitaboroheye, ariko ndabizi neza ko imbaraga batakaje z'umurengera kandi ntiwabarenganya ni za hariya mu Minembwe. Ni nayo mpamvu ubona ko kubirezima birimo kubagora. Ubundi nta rugamba rwigeze rubaho ngo rutware amasaha angana atya cyangwa iminsi ingana itya ku ihuriro rya AFC. Hariya Minembwe byabatwaye imbaraga nyinshi bitewe n'ubwinshi bw'abasirikare, bitewe n'ibitero by'ikoranabuhanga bari bafite. Kubirezima byarabaruhije, byarabagoye n'abasirikare benshi. Urumva rero niyo mpamvu wumva hagiye harimo akajagari ku ma akise agiye atandukanye. Nuko rero na n'ubu bimeze n'ubundi biracyakomeye muri utwo duce nagiye muciramo hano twakatuye yaraje kubatombe. Barimo barerekeza, bageze mu birometero 24 werekeza ku kirombe cya Rubaya. Ofitagetse n'ubundi amafaranga bahembwe, gusa na n'ubu impamvu bumva batari bagera kure nuko harimo umwiryane w'amafaranga bagiye bahembwa, aho abahibu special bavuga ati ariko ni gute bafata ingegera z'abawazarendo bakaziha amadolari angana kuri 350, bakaduha 500 tugomba. Urumva ko basa nkaho benda kwegerana. Urumva nyine ikibazo cy'ayo mafaranga nicyo barasa nkaho bafitemo umwiryane nyine. Kandi nanone ku bwinshi bw'amafaranga bafite, urumva bari ibaze guha umuntu ari mu kazi ukamuha amafaranga angana atyo, nabyo kubirezima biri kubagora. Ni nayo mpamvu batari kugera ku intsinzi y'ako kanya, kuko ofitageti bari barabihaye umunsi umwe gusa, kuko imbaraga zirahari, ibikoresho birahari, amafaranga yaratanzwe. Bari bihaye umunsi umwe yuko bamaze gufata ikirombe cya Rubaya kigahita kijya mu biganza bya Amerika. Ariko urabona yuko kugeza ubu ikirombe cya Rubaya kiracyageraniwe, ntabwo bari bagifata. Urumva ko mu masaha ari imbere dushobora kuza kubaha andi makuru atandukanye n'ayo turi kuvuga ubu ngubu. Bwana Safari, ikindi nshaka kukubaza, yego, nyuma y'uko M23 ibonye ko bayatatse mu bice byose, wenda wari uvuze ngo hari ikibazo cy'ubuke bw'abasirikare, wenda ubu tuvugana wenda hari izindi mpinduka zakozwe, hakaba hari gukorwa deployment kugira ngo bagire forces ikomeye mu bindi bice? oya maginga ya ntago icyo bari gukora ni ukubanza kurezima ahantu hibanze. Maginga ya hari Kavumu barangije kuharezima, nta muntu n'umwe wahagera, baharezimye. Ariko uko byagenda kose ntibibuza ko uduce tumwe na tumwe ntabwo bahita baturezima direct, kuko ubuke bw'abasirikare bwo bumva umutwe w'inyeshyamba nawe urawumva uko umeze. Noneho ukubitireho baranakubwira yuko iyi AFC ibice imaze gufata ubuso bufatika. Ubuso bufatika ku buryo kugira ngo uzaburezime ahubwo biragoye, naho baragerageza. Twacyita nk'igihugu kandi cyagutse. Urumva rero nicyo kiri kubagora, ariko
ni nayo mpamvu ntabwo bahita baharezimira icyarimwe, niyo mpamvu habaho kuba hari uduce bari butakaze, noneho bamara gushyira ku murongo ako gace n'ubundi gasa nk'akugarijwe, bagahita bakoramo izindi deployment zikajya no kwataka mu tundi duce, gutyo nibwo buryo bakoresha, ni nako bari gukora, njye niko ndi kubibona. Yego, ku birebana n'abatizedi kuza bo kuva baza n'ihigiki bahinduye ko tuzi ko Tanzania ari igisirikare gifite imbaraga, ni nk'iyo mpamvu watubwira kuri ubu yaba yaratumye umusaruro wa TPDF utagaragara, kuko kugeza ubu navuga ko nta musaruro uraboneka, baba barahinduye ku mirongo y'imbere. Oye, umusaruro warabonetse, kuko impamvu wabonetse ntago aba FDND na FARDC bari burwanira misi ingana kuriya mu Minembwe. Umusaruro warabonetse kuko aba TPDF baje nabazwiho kurashisha izino mbunda za ratirare, ariko nta gace barigarurira ngo bongere bagasubize mu maboko ya guverinoma. Ntabwo bafashe, ariko wabonye ko mu Minembwe babajagaraje bagafata uduce tumwe na tumwe, arabibonye. Yego, ubwo rero urumva kuba uramutse uvuze ngo nta kintu bakoze, ubundi kubona n'ubu umujyi wa Uvira bakina urimo runabwira ko ari nabo bari kuwurinda kugeza ubu, ni imbaraga zikomeye zabo bari kwigaragaza nyine. Impamvu AFC yatakaje abasirikare ndetse hagapfanwa n'umusirikare ukomeye ni TPDF, utagira ngo wenda ni FARDC, ni imbaraga zikomeye aba TPDF bakoresheje muri biriya bice bya Minembwe. Buriya ushobora wenda kuba uzi ko urugamba rwaberaga mu Minembwe rwari rworoshye, rwari rukomeye. Urugamba rwaheraga mu gitondo cya kare rukarinda rumara umunsi wose rubaho, abasirikare benshi barahapfiriye. Utagira ngo wenda ni ibintu byari byoroshye, utagira ngo AFC kugira ngo ireze ibe runo rugamba. Ubu ngubu iyo AFC itagera muri biriya bice MNDP twirwaneho iba yarasibanganye, nta nubwo baba bakiwe magingo aya. Ariko baragiye barezima ubwo bwinshi bw'abasirikare, ubwo bwinshi bw'abasirikare bafite ubwenge, bafite kurashisha imbunda ziremereye, kugabisha ibitero bikomeye. Kuko ibaze kuba bafite amaratirare na drone ziyobora ayo maratirare, ikompora ryaraswaga bitewe n'aho drone yaberetse. Urumva iyo koranabuhanga ryakozwe. Yego, rwari urugamba rukomeye cyane, rwashigeshe byinshi. Ugeze nko ku dusozi bagenda bakubitaho ayo makompora, habaye tukutuku, uri kubyumva, barakuye wagira ngo nta cyatsi kigeze kihamera bitewe n'ayo mabombe. Wagiye urebye amazu yasenyutse, nibyo byaguha ko urugamba rwabaye urugamba. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaho, ubwo ukomeze udushakire n'andi makuru ugenda tugezeho n'izindi update. Yego, namwe reka tubashimire bwana munyamakuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende, bashyikiriza makuru atosuye barabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane aho dukurikiye bwa mbere, cyonde sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.